Ćao svima, danas ću vam pokazati kako skinuti i ubaciti teksturu u Minecraftu. Ovaj link ću ostaviti u deskripciji gdje možete naći teksture, ovaj ja koristim. Uzeti bilo koju teksturu, ja ću u ovu. Vidite kakva je, ovdje možda vidite kakva je. Idete na download, čekajte se skine, evo ja ću pauzirati da mi što kraće traje video. Evo ga, skinulo se. Sada ja ovako uradim. Skinujem jedan folder i to su mi teksture. I sada ovo sve što mi je potrebno je da kopirate ovo. Sada uđite u vaš Minecraft. Evo, ja sam Reve96. Ovo je sada Minecraft 1.7.8, najnovija verzija. Sad čekat ćemo dok uđemo. Evo idete na Options, Resource Pack. Evo ovo koji ja imam, Open Resource Pack. I sada vi samo ovdje pestujete ovdje, nalepite, evo, izađite, sad idete Dan. Vidite još nije tekstura, evo to se pojavila, evo je. Samo ovdje kliknete da vam je pri vrhu sa Dan. Sad čekate i evo vidite tekstura, to je to. I to je to za ovaj tutorial, vidimo u sljedećem klipu.